kikubor kibabnya. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ula pentikna bagi India kerenang penklan syuk-syuk yaki ikhtiar jong keriti sensyari bat ki kendon trekam ki baidai bat ke jing syakri patba kilanang yarap bat penkup bor syuk-syuk yaki tu ki beduna ha kayo kokot bat hakilong kemi bat yaki kentai ha keri. Haba ajeng keren ha kejingelang ha New Delhi ban rakhe ya keriti sensyari ne Constitution Day minta kesengi ulo ong bakal penjam yaki an ban penlong yaki reu patba ban yo ya kejing syakri jongki bat labu syuk-syuk ya bon ki kendon trekam. Hakal yang kejing bisyar an la pentikna bakan long ke bahok bat ke bastad. Modi ulo perkin mau bah ke jinglong jingman ke pertai berminta bon ki bapet ya ke ri India da ke jingkermen namar ke jingki ustad ha ke yo kokot bat ke jingpau jong ke ri ha ki babon ki liang. Ha ka wai pat ke liang la rakhe ya ke Constitution Day ha Raj Bhavan ha Shillong. Bon na ki he sarkar ki le shimenta ha ke tei ke program. Chief Secretary ke Meghalaya uba DP Walang ura bounce mai da ke bapule ya ke Constitution Day pledge. We the people एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहा है। यही भावना हमें वैशाली के गणराज्य में भी दिखती है, वेद की ऋचाओं में भी दिखती है। La penher ya UPSL